بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. gelek seydayên hêja guhdarên bi rûmet me got malê ku ji ber Zewîlfuruda bimîne, xwedîbehra bimîne, em wî malî carekî dî li xwedîbehra dizîvirînin, em li wan red dikin. Navê vê karê ku em bikin jî reddiye tê gotin. Reddiye me got bi berfirehî li mînhacê de nehatiye. Ev kitêba ku haniha min çêkirî de min ew îzah kiriye, em ê îzah bikin. Reddiye çi ye? Redd di lûxet de bi mena zivirandin û berîbadan e. Di îstîlaha ilmê feraidê de kêmayiyeke di behrên meselê de zêdebûneke ji behrên xwedîbehre. Yani Zewîlfurûd behrên xwe distînin, hinek malê nehatî lêgivekirin, parvekirin şûn de dimînit, li goreyî hisseyê wan carek dî em va behran li wan parve dikin. Nexwe red diddê ewlê ye. Ewl jî meseleke, ew jî wê were. Ewl vêca zêdaya behran e. Ewl red li ser zewceyna yani jin û mêra me got red çênav e. Ji bo wan men la yureddu aleyhî tê gotin, ev mesele me derbas kir. Pekî şertên reddê çi ne? Şertên reddê sê ne. Yek, ji bilî jin û mêra zewceyna hebûna xwedîbehran e da ku malê nehatî parvekirin li wan bê zivirandin. Yani egê xwedîbehr nebe me malî din kî? Ya di divê tiştê xwedîbehran birî, piştî xwedîbehran behrên xwe birin, lazim e hinek malê zêde jî bimîne. Malê zêde nemîne me em ê çi belav bikin? Ya sisiyê lazim e pêwîst e di nav warisan de esebe jî tune bin. Lewra dema esebe hebin, mal zêde namîne. Me pêşiya niha jî got esebe ew in yê ku malî xilas dikin. Belê, qaîda reddê heye. Du qaîdeyên bingehîyên reddê hene. Ew jî ev in. Hebûn û nebûna zewceyna ye. Ya ewil dema ku di nav kesên man li wan bê redkirin de jin û mêr zewceyn tune bin, ya di divê dema ku di nav kesên mal li wan bê redkirin de jin û mêr hebin. Ne me got em nadin va erê em dîsa behra nadin va lê belê hebûn û nebûna wa meselê digihorîne. Haletê pêşiyê dema ku tune bin. Dema kesê malê zêdemayî li wan bê redkirin sinfek bi tenê bin. Mîsal, mêr bimre, warisê wî keçek tenê be. Ew keç nîvê malî bi behra xwe distîne, nîvê dî jî bi reddê distîne. Pêdivî bi çêkirina tim meseleyan namîne. Vê tabla keçik em berê xwe bidinê, keçik maye şûn bavê xwe ve eger keç zaten nîvê malî distîne, tenê ye, keça tenê nisif yaviye. Yek mayel erdê, ew yeka dî jî wê yeka dî jî lê îade dikin, lê red dikin. Nexwebû wek tirkî tê gotin 1+1 eşittir 2. Mal hemî gihayê. Di vir de nîvê malî bi behrînî, nîvê dî jî bi reddê hemû gihayê keçê.
نتیجه میراته یک پار، یعنی تشتا مال بیلگ وکرن یک پاره همو گاهی کچه. مثال کو کسی مال لوان رد بن صنفک بن عدد وان جیج یکی زیده تر بن نها مدا کچک که تنه. اذا ده مثال جديد ده صنفكن بينش كاتشن همي عين صنفن لبلش يكي زيادة ترن. أصل مسألة وماجستري وقرتيا بينجن ما مسألة كيا بينش قالوا ما أم أولي تشاوشت كان ذاتا بيشيه مال يعني مال بلغ بكرن همو سه بهرا دو بهر خویاوانه، یعنی سلوسان بهرا وایا demek ki sulusan دو شما یک او یکی رد ببه. وجا مادم کی جنو مرنینن مادم کی صنفکن همو صنفکن همو کچن نخواهم تو مثلا چه نکن همه چی کن همه مالی کن 5 بهر و هر یکی دنوا اصل مسئله واجبه به 5 هر یکی به رد و فت و تبدا بکه به زکی هفدودا تو مسئله چیکننج برن نابه رد چه دبه رد به بی شکلی حالی لچه دبه او یکمایل به عرضه جی خاد بلاف کرد. مثال لبه مسئله دا 5 کش هنه همو صنفکن اصل مسئله وان زهر شجمار از تره وانه مسئله سه بهرا دو بهر بفردینی آوانه او یکمایی برده دیگه وان نتیجه رد او فرد همو جوان ریا اصل مسئله وان عدد رؤوس وانه او 5 و اصل مسئله وان جی بویا 5. مثال کو ین مال لوان رد بن 2 صنف یان زیده تر بن. ها مثال اصلا خوشکا شقیق هیا دایک هیا خوشکا شقیق هیا خوشکا جبابه هیا دیسا جنومه نوازنینن لیوله صنف خاتم گهورتن دایک یکا و خوشکا شقیقه و خوشکا جبابه دایک شش یکا دستینه خوشکا شقیق نیوه مال دبه خوشکا جبابه شش یکا دبه ها مسئله ما خاتم گهورتن وجا وقتی ام نها به مسئله چیکن ام اصل مسئله کی چیکن ام اصل مسئله کن شش چم کی دو جی و شش قمد مماثلن دو جی متداخلت که وزی که ششه ده ام ششه دکن اصل مسئله خواه ام بهرا ششه بلافت کن شش یکا ششه چنده یکه مدا دایی که نیوه ششه چند سه مدا خوشکا شقیق خوشکا جبابه تکمیلا سلوسانت که شش یک مدا ویجی او جی یک و 4 و 5 بهره وابی 5 نخواهم هم تو مسئله دیچه نکن اما اصل مسئله واکن 5 رد و فرد و هر دو کفنزی که هفدو ده اصل به مسئله ششایه جبر که دو خوشکنه جدایی که را شش یک او یک خوشکا شقیق بتنه نیوی جره هیا و نیوی جی سه خوشکا جبابه تکمیل سلوسانه دکت شش یک جره یا کمبون آوان حسیان بو 5 اصل مسئله جی دبا 5 اف حالت پیشیه کو دنا وانده یک زوجینا تنبه حالت دوا دما کو دنا خودی بهرانده یک زوجینا هبه بلا اب بمینه درسک دی حتی جارک دی بمینه خیر و خوشیده